Zany may koragna foy kely. Ny raha koragnako nianty de tsotra fô. Nahita za ary hitatsika jiaby fa am daty zegny efa nandeha efa nikôbonsy propagandy am daty. Nefa mbola candidat araiky fô no nikômonsy am propagandy. Zany hoe candidat numéro 3 Andry Rajoelina zany no mikômonsy am propagandy am'izao fotoagna zao. Fa le 11 candidats zany mbola tsy nanomboko tam propagandy satria mbola mitaky ny fadiovany fitipidalao alohany commencegna le propagandy satria tsy antony izy zareo ary zany tokoa raha tsy madio zegny ny fitipidalao de tsy antony agnanaovagna propagandy. Zay no tsiniky nagnanaovany candidat raika amby folo le propagandy satria mitaky reo fa gouvernement tsara dalagna, mitaky reo fa CNI tsara dalagna, ny ACC moa fahitatsika ohatran'ny lelon-jaza manonga mijotso magnaboaka lalagna, magnaboaka fagnambaragna fa hoe aembotra ny fifidianana atao am le 16 fa tsy le 9 satria nisy candidat nangataka an'izany, le candidat naratra ny tsabo agny ivelany ny keny ACC zany. Fa rehefa nagnano propagande zany Andry nivolagna hoe tseketsika ny fifidianana aembotro de ny fafany ACC koa le raha. Zany hoe nafa-tsy eo am toeragna mafilopirina zany Andry Rajoelina fa mbola izy mikomandy le androm-panjakagna misy am'izao mikomandy ACC. Raha jiaby zegny avy ny candidat raika ambin'ny folo mitaky le fitsipidalao, mitaky le famarinana, aveo vo iparticipe reo amin'ny élection. Fa ny tiako atongavagna eto de tsotra fô. Tamin'ny propagande zay nataony candidat numéro 3 tamin'ny tapany avaratra en tant que mahaza olo avaratra. Nivolagna izy hoe avy nivavaka tan-tendrombohitra hozy zahay, hozy Andry Rajoelina io tamin'ny tendrombohitra zay hozy tagny Antananarivo de nandiniky za hozy ainy nanomboako propagandy am tapany avaratra noso izy am lohan'ny Madagascar agny nanomboako propagandy izy agny Diego. Ka zegny hozy natongavako aty Diego. Tsara zegny satria biby tsy mandeha tsy lohany Madagascar, Diego lohan'ny Madagascar na tsapa izy fa hoe agny Diego ny lohan'ny Madagascar ka agny anomboany propagandy. Tsara zegny, mafinaritra azy. Fa kanefany ny tiako ampitsahivigny eto, nanao propagandy izy tamin'ny izy lany tamin'ny 2019 boka investiture anazy, fa propagande nataony tamin'ny 2018 mitovy zegny. Ho izy hoe aty Diego izy no nanomboako izy ary za koa lano izy aty Diego izy no anomboatsika ny fampandrosoagna Madagascar. Zegny nambarany. Ka vita mandana azy 5 taogno, tsy za ivolagna amitsika hoe nanomboko ta Diego ve le fampandrosoagna Madagascar sa tsy nanomboko tao. Ino ve raha nandroso ta Diego tao, anjaratsika mahay izy. Fa le magaga za hoe hitako tena magnano fisoragna za, fisoragna be mitafotafo ny vahoakan'ny Diego. Magnano fisoragna koa za vahoakan'ny Ambelobe, vahoakan'ny Ambanja, vahoakan'ny Sirama. Zay tany nandalovany Andry Rajoelina ta Diego isorako anareo vahoaka jiaby. Vahoakan'ny Diego, vahoakan'ny Ambelobe, vahoakan'ny Ambanja, vahoakan'ny Sirama, magnano fisoragna anareo za. Ina ny antony? Satria hitako fa noho ny fandalovany Andry Rajoelina tao Diego
na afaka jalinareo Diego. Efa tsisy eky délestage Diego. Efa tsy mijaly rano eky anareo Diego. Ividim-bary arivo kapoaka, 800 kapoaka, efa nivadiko 200, fa tsy mijaly vary eky ao zao io, fa tsy lafo vary. Piasan'ny sekreny efa miadagna, fa voaefa aby ny karaha piasan'ny sekreny, fa tsy mijaly piasan'ny sekreny. Na afaka jaly avoakany Diego. Tegna ravoravo za fa na afaka jaly avoakany Diego, misaotra anareo za. Tegna misaotra betsaka. Ary mangataka anareo avakany Diego, fidinareo ndraiky Andry Rajoelina. Averiko ndraiky, mangataka anareo Diego, fidianareo ndraiky Andry Rajoelina. Fa Messi izy igny nagnavotra anareo Diego. Na afaka jaly eo. Na afaka tegna nafaka. Ary za zao tsy mila maregny olo mitretre mijaly Diego. Na afaka jaly satria niefakefaka aby anareo to hitako. Niefakefaka. Misy magnano pub aby ny sasany, ninay, sambolo mifidy ninazy. Oza hoe, tsara zegny, mahafinaritra. Bravo. Bravo, nafaka jaly zala. Tegna nafaka jaly. Zany za hoe volaniko, nafaka jaly satria hain'le olo fa bado. Atsika Diego. Hain'le olo fa hely jery. Satria efa nankadalegna tam 2018 atomboka Diego eto ny fampandrosoagna de tsy hitako raha nandrosa Diego. Avy koa le olo igny volagna hoe a Diego nandehanako voalohany satria Diego hely jery. Diego andehanako voalohany hoy izy. Efa niofakofaka. Oza hoe ka io ny toetriny. Nefa Diego zegny lohan'ny Madagascar, tokony olo afaka handiniky tsara, afaka makafaka tsara. Ina tokony atao. Sanatria atsika Diego tsy hagnano lohan'ny makamba. Tsisy raha agnaty ao, fa raha hafa. Olo tokony afaka handiniky tsara zany. Efa nankadalain'olo na vandesan'olo tagnatin'ny 5 taogno. Mbola tonga le olo hoe mbala andeha avandesako ndraiky zareo ty satria hely jery. Mialatsigny aminareo namagna, aminareo havagna. Izay mankaty Andry Rajoelina, tiavanareo izy, tiava satria mamelogno anareo, tiavanareo. Fa za le politika ny Andry Rajoelina tsy tiako. Tsy Andry Rajoelina tsy tiako, fa le politika zay ataony Andry Rajoelina sy ny ekipany tsy tiako. Magnambany vahoaka, mampahanitra vahoaka, mangorona repirenena, tsy fantanareo ve. Fa tonga zao ny fotoagna ahafahana zareo mampiasa vola jiaby nagnanaovandreo afetsifetsegna tam fitondragna teo. Volamena 36 kilo very tao amina bureau tsy mba mandinika bureau-na ministère. Agnatin'ny coffre-fort misy volamena 36 kilo very tsy hita, nivadiky vy sans suite. I vola jiaby moka hoetiny zareo ndeha hamitahagna anareo ndraiky. Hoe tiako anareo, karaha nisy Michael Jackson navy. Karaha nisy Michael Jackson navy. Za tsy magnametsiny les artistes. Artistes fitadiavam-bola io. Karaha ataon'olo jiaby hoe nisy campagne sucrière fary anosy be, ambilo be taloha. Campagne artiste io, mitady vola rô. Jerry Marcos, Big MG, Rijad, César, Jasmine MC, artiste regny. Mitady vola rô, tsisy olagna zany. Fa indro kely, zandrilahy avy ao Diego Dalvis. Izay nahita natsikatra zegny. Ny teny izy hoe, Monsieur le Président izy. Université na Diego izy rahatseo izy.
ratsy tegna ratsy karaha soran'ny candidat 11 aby regny hoy izy. Nalahelo za naharegny igny zandry dalvisy nivolagna raha igny. Nalahelo za satria ino ny antony? Raha nalaigna anao zandry hitady vola agnafana ataova fitadiavam-bola fa aza midriky magnaratsy hoe soran'ny université na Diego karaha soran'ny candidat 11. Aza midriky am'zany satria io candidat 11 aby reo ray aman-dreny reo, anankiroa am'reo fa nitondra firenena, Marc Ravalomana fa nitondra firenena, ray aman-dreny malagasy, Andry Rajoelina fa nitondra firenena, ray aman-dreny malagasy. Eo koa ny sasany député regny Rolland Rinah, regny siteny ndrena soloniako sy ny tariny reo jiaby regny olona manana ny maizy azy. Donc zany resaka politika io, raha ohatra ka tsy de mahay resaka politika aza de miditra loatra, fa resaka politika io misy antony matoa zareo mitaky zavatra takiny zareo misy antony, fa le hoe soran zareo karaha soran'ny université nay araka fahitako tsy de tsara atao zany teny zany satria ray aman-dren'olo amary aman-dreny malagasy zareo ary baban'olo zareo regny de tsy de tsara zany. Ary université tsika Diego asiako teny foky hoe anao nangataka hoe izy ka avy eo anao zahava université nay satria ratsy karaha soran'ny candidat 11 oza azovoma président agnatin'ny 5 taogno teo. Tsy Andry Rajoelina tsy hitany mba université Diego miragna prison io na prison mbola tsaratsara tsy hitany. Efa navy nivolaniko teto zo université Diego tsisy raha manjary tsy hitany Andry Rajoelina, fa zao hoe vomety hoe angatanga aminazy tsy hitany, tsisy ministère d'enseignement supérieur ao, aiza budget tokony agnanovagna rénovation zo aiza, ka tsitsatsitra tsy atra zany. Fa za tsy tananareo lava loatra fa ho za hoe mbola tegna koragna politika za maraina afaka maraina agnazava mikasika resaka ny Sénat sy ny tara, fa ho za hoe niany fisoragna fo na mioko voakan'ny Diego fa na afaka jalinareo ao. Volango tsisy jiro tapaka ao, raha anao mandeha mare tsisy problème. Ny vao koa miasa varo ny vadiky 200 300 kapoaka, kilony hainao fa nijoso 3,000 4,000, zegny mahatonga nareo ravoravo falifaly miromborombo amezan'olo t-shirt raiky salovagna raiky itondrasagna artiste izegny fa maravoravo, izegny fa agnadignasagna jaly, adignasagna souffrance nao ely jery zegny, ely tegna ely. Ary amaranako izy mialatsigny za tsy hoe tsy fatiavagna nareo vehivavy ranabavy reny olo ajaigna ny vehivavy satria niteraka olombelogno nagnabe olombelogno, fa kosa misy ny toetra mahavehivavy, misy ny toetra mahalelahy, ka mialatsigny tsy tokony hagnano toetra ny vehivavy atsika voakan'ny Diego. Nagnino zany volagna zegny? Ny viavy baka mora maty lolo, ka misy lehilahy andeha ila viavy anjengy viavy mindragna tomobilin'olo tsara izy efa maty edy viavy, mindragna moton'olo tsara efa maty edy. Ao ny sasany ivangarany 50,000 aboaka tapokom-bola be agnatin'ny poso efa maty lolo edy viavy. Ao ny sasany magnano agnefaragny aboaka amin'ny sisisy no carte d'identité française efa maty lolo edy viavy. Aza magnajery ny viavy atsika voakan'ny Diego, aza magnajery ny viavy. Ino aveko zany volagna zegny mora maty lolo volanko, de hoe itondrasagna hélicoptère, itondrasagna artiste maro zaragna t-shirt, maty lolo mafoaka zalaty ity zala fiditsika mafoaka hélicoptère misy 2 3,
artiste feno ty zala jolara zala ty jola ty aza magnanjery karaha zay songetika fa karaha sarisariny teny aza mora fitainy amy raha tsy asoanao satria maro amy lela dragueur mamitika viavy amy raha tsy nazy raha tsy asoa viavy igny ka atsika aza mora fitainy hélicoptère andesin'Andry Rajoelina tsy hoaninareo tsy ilovainareo tsy ampidriky vola aminareo efa matololo hagnano zalahy hagnano tegna hagnano hélicoptère zalahy misy aroe misy telo olo jiaby nazo t-shirt tsy magnontany anao taia vola nivangany t-shirt aby hainareo ohatriny location hélicoptère boka en Afrique du Sud vazaha mitondra izy vola megna artiste jiaby io vola boka ia c'est sûr raha lano izy angalatra agnano moyen satria manao investissement izy mba ho lany tsy maintsy récupérer igny tsy mandinika an'izany anareo ka za tegna nieritreritra hoe veriko hoe mba ho tonga saigny ihany ny vahoaka fa marina ho any teny tsy aiko sa banque mondiale zigny sa mpiara-mombonantoka sa Union européenne teny hoe niveau-ny gasy izy niveau-ny T3 na za mety volana mety T2 angamba mety T2 fotony managnan-tegna hoe mba fa miova ny toe-tsaigny voka malagasy nefa hitako mbola lavitra ezaka nefa ndray io moa maro amitsika koa ny vahoaka na agnefa vola ny atao intsika spectacle maro artiste avy eo namonjy spectacle de mahafinaritra zany fa za matoky fa ny safidinao anao ihany mahafantatra azy agnatin'ny urne igny anao ihany mahafantatra azy fa dinio fa ny safidinao ray andro 10 taogno na 10 taogno anao fieziny dikan'izany aza diso safidy amy fiainana na amy fiainana anao tompony na fiainam-pirenena aza diso safidy fa safidy tegna zava-dehibe na anao isafidy lehilahy ataonao vady na anao safidy magnangy ataonao vady aza diso safidy fa ho sahirigna anao so ke hoe bogosy Andry hélicoptère roe tsy zegny no hahavotro anao fiaina aza diso safidy ka andro moalikaligny tsy ataoko lava loatra koragna misaotra atsika jiaby nitandregny misaotra atsika jiaby tonga marobe hitako marobe nareo navy misaotra nareo